Kamekhalaya Commercial Truck Owners and Association Jaintia Unit to akawi na kichnat seny wada sedang wad harilom Jaintia wapai ay baha imiat kitre truck kamju ki waya trong. Niliang uhe bormi period u presiden ka Jaintia Unit de ongu wada sedang ya kaseny hapo harilom Jaintia hak arpon rutrik ubenai wadem way kaseny daw yarap ko ya kitre waki waya truck hajrong idor ibaikit ya kimar wami na kajela. Doongu waga senjari lom khasi dadap yarap ko ya kitrok hagitau krong dan yong ki district council kamju ha ilai iwan kitrong. Kaseng dekrek kam ko haki district ka South West Khasi Hill, East Khasi Hills, West Khasi Hill Ribhoy, wekat ni da sedang suthit ko sa Jaintia Hills, day wapenrap waka association daw pai sani ko ye ikor kamtam ne a ya kabaikin nakikarkhana waper. Ujan ras katri kaseng Ocean Borlang Suciang dakhana ye chem chitom kitre waki waya atrong hei por wakit ya kimar hei wawat ya kisti mdap ko wosu chakibang de we nuksa waya ka baikari na ki karkhana kong man go du khatar spa chiton we hajrong ini emkam ya kaseng wo kre hok ya ikam wo yukhun ne bentai hok yongki. Dekentu ya warok kamju ya ki karkhana wo pher hapo rilom Jaintia womto open emkam dagi keri yongki hi namo ki yongki karkhana hi hawakit margi. Nei baha ini kita ya kitri jela de wong wa kitri jela emkam yo nang konggi ha ikit iba ya ki mar wa penmi na po jela kenang yo yi open dap penbiang ya ke yong kesem. Dokhud u ya warok ki dokhot yang keseny wa to uman ki ya teli haw em iwan ikam wa dawa ye hong kam kitri wa ki wa ya trok kenang yo uman ikam i wajam. Aji itu wala ni kesan yang kamu tipe Kamekhalaya Commercial Truck Owner and Driver Association the form ika ndo arja khat kende tika yang ka debon ukre go benai tidau doan rai ga training Jaintia rai ga si aran putre driver Beijing yoi nang bagi kami yang ka Tuan Rakyat, kami unit buat Jaintia. Kami sudah kerek ini kesan yang itu. Dirap Pecibun, ya jika yang di driver truck kami jual lagi milik. Kawa Yusuf tak jengkrek yang kini kami nanti bisa kita invest bukan bagi kit yang KCM yang district council. Kini kesan dia penduk ini. Tadi sup driver di truck ulai luti. Tadi Ibu kerek kami kata South West Khasi Hill, East Khasi Hill, West Khasi Hill, Ribhoy, East Khasi Hill. Kita tu kita kerek lah. Kami ada senior unit hari lu Jaintia tu wa dayoi wa ki truk wa kinong ya truk changing lagi hagani ga rukom kamai gaji yang ki bewakit ya di mata wami napo ridum yang kante kini ki truk ki mana kit ki yang di mata wami hari lum jadi yang ni MD yo nonggi tanggu su bagi stile saja bagi nila tiba iwa kikarihi mana cini ni mani gitu aduk yo chief di installment absu kisti manu nai tahu ini company bon bagi wa em po rilum Jaintia ni ki mem su ye di opiang yo ye tang su kisti le pero kamte kta bago ya ki wa im ya ki wa khi wa kres para wa imi hagani ga wa ongi trucking industry changing bai we kta go ya ga la we yong ile hagi kon yikti yong i pai la di jine men ye dong su kisti kamnu ye su bai skor ya gi kon yikti yong i kamte nang mi igisngi nang changing kadwa yo ini jing teni the chemi wa gani gasai Kamekhalaya Commercial Truck Owners and Driver Association the great bahago hagi time ri khasi ha kantup lang warok sandali district the yego u sol ya problem dewa wan ra biang ya ki hok yang gini kitre truck wa ginong ya truck kamte kwai wa gani unit de hari lum Jaintia yang ni to yu ye biang go wan ra ya ka hok yang kitre truck wa ginong ya truck
kamtam ha ki mar ki mata kami napo rilum jantia kamte kenang kong nang cabe to u yakuni ya kabai gari komong example ya ukuk wami napo rilum jantia ni kate yo I do khat aspa chiton yu lai kit lai ba ya ukuk kado kamte ko ai u ya sai yu rab yo dori mandarab yo dori da ye usu kisti de ye penbiang ye kon gikti yong I kamte ke future yang I kon dua de ye pure puti dang sia ri hade dang yo ri galat puti ha merin kam ada be kam ni ki kon gikti yong I hadin habut nang chen jing ni te daw ni kwa ai gan ni unit ukre go kam ada kre go harilum khasi ni te daw ni kerpa dile ya kitugi association WM kate harilum jantia kam ganiga jantia hills trucks owners association guys jantia hill trucks owners and transport association kitule untuk duk jingkermen pi mandawan kan ni kasing depo unit ini mohon jingkermen pi ya gitu gimana di mata pi wada kate da ya MT lang pi ni tau ya rabi ya pi umani kambi external advisor lani external assistant ya pi yu yo pi ya kate ka hok ni ba kate tip ai wa duna ba ki bahara kidor wa company ya pi kate sagi bigi liang ni ya gitu gi mar ki mata ku u pelai penbaik dagi bigi association ni to upai hagidor ko biang yu ya imlang waro para yakhi yakre haganiga trucking industry kamte kerpat o ya pi waro kiwa truck kiwa ya truck ya telilangi ya kre langi ni ba duk samen ye jadi wa kre lang pi ya mentoi lang waro ya ile mentoi ya pi le hejoi por le kerpat ya company ini apa rilu jenti yang ini kini company repair to amhoi ubogi kari yongki nei ba ikari la da bogi dai yongki hi ki waro da bam gi yaki kamte kerpar eki wa ikari to ki na po rilum jantia wan ni mem percaya ki ukre gi han mana ki gile to ya yo jing toy lang yo yaki yo I kamte kini ke business yang ki le dau he go te jing toy yagi nong song chnong le dau he go kamte kerpar o ya waro ki nong chong chnong ki para wai truck para wai ya truck wa ki pai pa he warok ki bi u ya telilangi ya u yo I ya ga ni ka jing job do ite do ni boleh cuba